Predsjednik Češke Petr Pavel istakao je da na izjave izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa za sada ne treba reagovati, jer je i pre prvog mandata u Beloj kući puštao probne balone da bi video reakciju, ali bi susret sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom mogao da urodi plodom i donesti neku verziju mirovnog predloga. Pavel je izrazio nadu da bi povratak Donalda Trumpa u Belu kuću mogao da rezultira mirovnim predlogom za Ukrajinu. Činjenica je da su obe strane umorne od rata u Ukrajini, uključujući one zemlje koje im pružaju podršku. Inauguracija novog američkog predsjednika može da bude izvestan simbol, psihološka prekretnica, možda upravo za Vladimira Putina, eventualno i za Kinu, koja bi trebalo da bude deo rešenja, rekao je Pavel. Češki predsjednik je upozorio da ako Trumpova i Putinova volja da se sastanu urodi plodom, mirovni pregovor ne mora da se svidi svima. O novoj Trumpovoj ideji da članice NATO-a povećaju izdvajanje za odbranu sa 2 na 5% BDP-a godišnje, Pavel je ukazao da Sjedinjene države izdvajaju daleko manje od 5%, a da je Poljska jedina zemlja koja se bliži tom iznosu.